Manas bizdin tegimiz ezelten taza derimiz. Karaçın adamның bari suqtangan alato kırgız jerimiz. Hakikatты tutkan bizdin arıstan jürek elimiz. Ulu korgondun artınan ulu konok geliniz. Zerger ustavuz, ayallardan zerger bölümden yazılı oldu. Yazıldı, bu yerde apalarımız şırdak oldu. Giyisten жазылған жасалған қырғыз елінің байырқадан қолдан келді. Байқағандай бос үйдегі киіз қолданылар. Батырлар алыштар. We can take pictures with our fighters, the traditional way fighters. Sultan. Бұстың әр бір киімдері әрбашқа Typical болған. dressing is different in 7 of our provinces. It has a specific design. Бұл түркі ичек болады бұл. This is the fox. Аялдар киеді. This is usually Қашқыр ичекте болса еркектер women киеді. dressing. Қыздардың This is the national dress Just of the step by ladies step. for the Yana. They usually made Hemen örtüşler. the haircut was the with our neighbors Kazakh riders we just around these horses. We are approaching. It just 2 years ago. Ketti. Oşonun menen gelecek komandası ikinci. Aman жылдың esen болып, ұлттық ойындарымыздағы мүмкіндікті өстіре сіздерге чоңыраштығын беріп, Құдайым қолдасын, аманшылығын берсін, жақсылығын берсін, ел жұртта тыншылық болып, ұлттық ойындарымыз өркінде өсерсін. Амин. Құш таптап, бүркіт таптап, тайған салып, мергеншілікте келген андемесе салбурунчылар менен биздин балбар менен жигиттер парадка өтүп койсун. Ар кандай эрежелер бар, ал жөнүндө дагы айтабыз. Мына салбурунчылар могу жерде куштарды үйүндөгө чакыры жана далбага ойнотуу деп коюшат. Бүркүтчүлөр аттардын үстүндө кандай керемет, карагылачы, керемет. Жа атуу боюнча дагы кыргыз эми өзгөчөлөнүп келген. Çırgaga appa, oy keremet, mıktı. Gördüңөр mü? Kançalı жылдамдыкта бараткан çırgaga sürülüp baratkan. Ay mıktı. Biz Atay muzikаны öçürdük. Sebebi bir gana Koca Oyunlu'nun Münüşkör'ün ünün gana tanıp, ünün gana uğuş gerek. Mergender! Abbali! Keremet, bıktı. Şu kaskadyorlar boyunca dünyülük çempiyonatlarga dagı katışıp жүрүшөт, кинолорго тартылып жүрүшөт билесиңер. Алар Манастын 1000 жылдыгында өзгөчө көрүндүлөр ошол убакта. 95-жыл болчу.
Andan keyinki vay keremet. Gördüler mi? 47 Samurayev da 47 Samurayev filminde şu çekip kaçan degende kız jetse kamçıdan çıkar duragala. Öpkönünü bilmegenlerin öpkös yüzüne çarpsal çata. Jeti bir sonuç şart boldu dedi. Ata-babadan keletkan bizden özgöçe bir mergençilik taraptagı at oyundары, kuş salуу, taygan таптоо боюнча дагы кызыктууларын көргөзүштү. At üstündөгү өзгөчө өнөрүн каскадерлорубуз көргөзүштү. Сиздердин алдыңыздарда келип бир